Assalamu alaikum. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazretim. Oğlanlarınız. Жақсы. Demde oturasın mı? Жақсы құдай ашқыр өзіңіз. Ат келуге sen geldiniz. Rahmat, Allah razı olsun. Қиналған жоқсыз ба? Сапарыңыз байсалды келе жатасыз ба? Келіңіз. Жақсы жасаңыз. Жақсы. Бұтты айтып қоймыз, не болды? Бұтым ошо 2024 жылы Тромп болғаннан кесіп салбады. Январда кесілген. 2023 декабрдың 28-inde барып жаттым. Ошону бөртөп коюп, бул чайыкка барбай эле шаарга барсам болмок экен, чайыкка жатып калган ошонун күчөп кетти да. Тамырлар карай берчи да көрсө, варикоз деп койчумун, варикоз болбой эле Тромп болуп жүрүптүр мурун элечи. Билбей жүрүптүр мына. Бут жарабай анан кески эмет. Ылыйтан кесип, өйтөдөн кесип салбады. Болбой калыптыр. Жаңы барганда ошо жактын эли бүт эле. Ой, бүгүн жума намаз казан айтты дей беришчи да. Көрсө жума күнү азан айтып окуулар башынан окуп жүрмөс экен да. Ой, бүгүн куптанда дагы жума намаз казан айтты дейши эле. Жума күнү азан айтышкан. Ошо жума күнү эле. Бирок ошо жума күнү болгон дыйкандан ылдый айылдагы абашкалардын жумага ошого барчу, чейке барчу да. Айылда эмес жок да. А мен деле 98 келгенде ошо такай жумага ошо жумага чайыкка барчумун да. Чайыкка барана баягы кичине баян кылып, маселе кылып берген анан абышкалар анан сен илимдикесиң кел деп анан келип алып барган имам кылып алышкан. Атама келип сурашып, атам макул болбой анан 10 чакта абышка келип анан жалынып алып кетип калышкан. Имам болуп берсеңиз келип. Ошо 2011-ге чейин иштедим. Жакшы насыр көрсө. Allah'ın razı olsun damlam. Allah'ın dardınıza şifa versin. Kuday yolunda kılgan hizmetinizi Kudayım kabul kılsın. Ошондой кыйын учурларда динибизге, мекенибизге кызмат кылдыңыз. Аллахым кабыл кылсын. Иншалла, ушу неберелердин сый урматын көп жүрө бериңиздер. Кудай буйрса бизди Кочкордо жамаат имамдар келип калды. Келип калып ушул турат. Биз да ушундай бир тартип менен ушул элет жерине чыгып, дамылаларыбыз менен жолугуп, эмгеге сиңген дин алымдарыбызды бир зыярат кылып, дуасын алып коелу деп буйрса ушундай программа менен келатабыз. Баткен бүттү, буйрса бүгүн Нарын областы жыйынтыкталат. Андан кийин буйрса Талас областына бет алабыз буйрса. Иншалла. Рахмат, Кудайым разы болсун сиздерден. Ошондой кыйын учурларда динибизге кызмат кылып бердиңиздер. Аллах өмүрүңүздөргө береке берсин. Кандай уруксат сурап чыксак, Çay içkile, çay içkile. Bir şeyden bir bata kılıp koysa. Yok, bir şey çay içkile. Bir batarız mazeretke. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alamin ve l'aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rahimel Masakin, Ya Rahimel Masakin. Ya Rab uşul Hazreti Muhtivistinin kadamlarına köpten soğukları jaskan işine iyilik bergen, ömürüne güç kuvvet bergen, ömürün bakıvat kılgın, bala bakısan amelesen kılgın, işini ilgili jıldırgın, argандай bala ajala kırsıktan sıktağın, bu din ahiret baktulu kılgın, jana күнүлөрүн кечирип кыяматта пайгамбар шабанда ылайык кылып отурган үммөттөрдөн кылган. Жана келген ушу жамаатты дагы Кудай таалам кадамдарын көптөгөн сооптору жазсын, өмүрлөрүнө береке берсин, иштерине ийгилик берсин, ар кандай бала кырсыктардан Кудай таалам өз сактасын, эсини кем кылсын, bu din akıret kılsın. Rabbana atina fil dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahma innaka ental vehhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum. Aleykümselam gelmişler. Rahmat. Assalamu alaikum. Qanday yaxshisiz? Yaxshi, Assalomu alaykum. iyi yerdan Assalomu alaykum. Жалпы эл журтта ынтымак болуп эле сиздердин кылып аткан ишиңиздердин берекесин. Biz batağınızı verip koymuş. Elhamdülillah. Salatu ve selam Resulü Muhammed ve alihi ve sahbihi. Yaratkan Allah özüne tavsiye sinası özüne başa sinu Allah etkilattı. Şulerin muhtivinin jalil el jurttu kıdırıp kiletkan işin Allah bereket. Yani cemaat bilen tımakta oluşup işlerin bereketini verip emniyetlik ve sürekli kabul olsun. Tınıslık, topluluğuna bereket olsun Allah.
Allahu akbar. Kayda bir barbarlar. Alıp koyunuz ha. Allah'ım razı olsun sizden. Çok rahmet. Densoğlukta olunuz. Şuntip mekanimizge, dinimizge hizmet kılıp jüre öğreniz. Baldarga nasihatınızı aytıp jüre öğreniz. Densoğlukta olunuz.